Sabto ikarwa, adlaw inilangtan sa Allah subhanahu wa ta'ala, na yari na intag suko sin waktu lang tato bihaon, ari na kung palukay, tukbal ko yung gulungulia, kalasahan, mayroon na rukay yung kay Sheikh Abdul Nasir Abdurrahman, fal yatafaddal siyadatuhu mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu, yatud na mo na isab maun padarat sing kamu, ihin ganap pangadjian bunga sin pag-iman, amin bunga sin pag-iman, yamalan sin bariman usung, iban bariman babae. Mga kakasisin Allah Ta'ala, in ayat pengajian na to, ayat hasuratu at-Taghabun. In ayat pengajian na to, dia ini, pamulan sang sinallahu subhanahu wa ta'ala akakahinang simbar iman usug iban bariman babae. Palman si mahasud si mahatinggi wa man yu'min billah wa ya'mal saliha iban isiu-siu in nagparat saya patuhan. In pamarat saya miyakad hasalakan kawayaan sinallahu ta'ala. Yagad niya in pag-iman sa bunal kawayaan sin Tuhan niya. Biunal niya in pabaita sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yang himanakun niya. Hajantung niya at
pituang gauta baran niya, iwan haswaran niya, wa ya'mal saliha, serta iamalan niya in papaamalan sinallahu subhanahu wa ta'ala, talugay biubuskan niya, in kabuhi, palman sinallahu ta'ala, inutungbas na mo kaniya, yukaffir anhu syai'ati, papasun na mo na rin kanya inahinang niya rusa. Dahil nga sa babiyad to, mga kakasin sinallahu ta'ala hatiranan, yari kita niyo hamasa, aula hamusim, biyabidda sinallahu subhanahu wa ta'ala, in ibadat halaw niya, singuran taniyo, iban upihan taniyo, in biyayta sinallahu ta'ala ayat ini, yammalan sin bariman usung, iban bariman babai, initumbas kanila sinallahu ta'ala, yukaffir anhu syai'atin, papasunna simahatinggi, in nahinang nila rusa kalna, kimugdan, in pag-amal nila, hakabayaan sinallahu ta'ala, muna-muna, kimugdan, in pag-iman nila, pag-iman sa bundan, in ikarwa, kimugdan, iwan nakaagad, in amal nila, hapapaamalan sinallahu ta'ala. Wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Palman sinallahu subhanahu wa ta'ala, kakuyagan kanila dunya, aula na kakuyagan adlaw akhirat, pasurun sila sinallahu ta'ala sulga. In sulga yan, kakuyagan kanila, iwan tungbas kanila, sin pag-amal nila hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tajri min tahtiha al-anhar, mag-anud-anud, in kasuba-subaan, hakasulgaan nila yan, pagpakuyag kanila, lawi rin singkuyag nila, na hindi hadunya. Palman sinallahu ta'ala, khalidina fiha abada. Iwan in sila yan, patutugon sila, iwan pakakkalun sila, sin mahasud si mahatinggi, halawom kasanyangan, makuyagin pangatud, makuyagin pangdungog, aula na, makuyag, in jantong nila, pakaniya, kalna sadya, siniyagad nila, in kabayaan sin Allahu ta'ala, wala nila na iyagad in kabayaan nila. Zalikal fawdul azim. Palman sin Allahu ta'ala, amo na yan imparuntungan sa rayaw-rayaw. Mga anak at pumatiranan, magkagunahan kita niyo tutungbasan deng hatuhan, magkagunahan kita niyo karayawan deng Allah Ta'ala, adapun bang natu, yangut in karidaan sin Allah Ta'ala, labay, ray nga pangagad taniyo, sin pag-iman sa bunal, iwan sin amal sa bunal, janji sin Allah Ta'ala kato taniyo hakabuhi, aula na kamatay, zalikal fawdul azim, inna sabut yan, amunanin paruntungan, mulya rin Allah subhanahu wa ta'ala, hari kakausan si manusia, sumagawa, pagpaibog, sin Allah ta'ala, sin karayawan dunya, aula na, karayawan hadlaw akhirat. Nidaun Rabbani, panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala,
hasabarang ipon niya, aula-aula na hasabarang simya kada kanabihan iba na karasulan. Mga kakasinamu intimay ma bariman da. Iyay man si bariman tayong hukan na to bangunin dayaw. Ika isa kamalul hayati fid dunya wal akhirah. Kaya na naman nila in sarayaw-rayaw kabuhi dunya, iwan kabuhi adlaw kana insyaallah ta'ala. May tayad to mga kakasi, kaya na naman nila in kabuhi sa bunna diya dunya, sabab kal na iagat nila in kabayaan sin Allah ta'ala, hahinang nila sindum, iwan hahinang nila sinadlaw. Aula-aula na biya simasa na to ini. Yari kita niyo, harum iwan sinadlaw, hang kabulanin taod, piyabidda sinallahu subhanahu wa ta'ala, indayaw ringa katandum, iwan ringa katan adlaw, iwan ringa katan bulan. Kamalul haya fid dunya. Najukup nila in kabuhi nila. Way kulang sing kabuhi nila. Ang kagugunahan nila pagkaunjukup. Ang kagugunahan nila pag-inom jukup. Ang kagugunahan nila pakayan jukup. Iagad nila man nina kabayaan sintuhan. Misan di na majukupin yadto. Bang man majukupin kabuhi. Kagunahan nila riya dunya. Dahon nila paadlaw wana-kana. Ini karuan niya mga tuan. Kamalul haya. Hayatul ruh wal jasad. Najukup nila ing kabuhi. Kabuhi sinyawalihan iwan sin jasad. Bihayatil ruh wal jasad ma'an. Bidun inqisam bainahuma. Najukup nila ing kabuhi sin jasad nila, iwan sin kabuhi sin nyawa nila, nag-akad mangarap pakabayaan sinallahu ta'ala. Bukun in ialop nila sadya mutatallabatil jasad. Bukun in ialop nila sadya kagugunahan sin jasad. Pagkaon, pag-inom, pamanaw-panaw, pagpasyal, kagugunahan sin jasad sa gawa. Wala nila kialupahan ing kagugunahan sinyawalihan. Indua ini suway mag-akad. Aung kawajiban pajasad niya. Aung kawajiban inangun niya tudyo panyawalihan niya. In bariman usog. Iwan bariman babae. Napapag-akad niya tupad. In biad turagbus. Wala nagtingka. In suku sinyawalihan niya na hinang niya. In suku sinjasad niya na hinang niya. Dahil nga sa wabiyad to, kamalul haya fid dunya wal akhirah. Di mayaw in kabuhi nila hadunya aula-aula na in haadlaw wanakana. Wala siraa bainahuma. Wayroon pag-atubang hantara sinyawalihan niya iwan sinjasad niya. Wayroon pagbanta sinyawalihan niya iban sin jasad niya. Sabab kal na bangin ihalop niya jasad niya, wala tiyay kuran niya nyawalihan niya banta. In ihalop niya sadya nyawalihan niya, tiyay kuran niya in jasad niya, damikyan. Allah subhanahu wa ta'ala, siyarain Tuhan sa bunnan, siyarain akaran sa bunnan, siya rin nagpapanjari singkatan pia panjari. In sarayaw-rayaw pia panjari kita niyo. Aun nyawalihan, aun jasad, apabila natu naagad. In duayad tu, wala nagtungga kani, wayroon lang galon na tu hiluhala. Hapangatud na tu, hapang dungog na tu. May tayad tu mga kakasi, sabab kal na iaagad na tuing kabayaan sintuhan. Apabila di naagaron sin tiap-tiap siulagan,
in kabayaan sin Allahu Ta'ala, doon nahan maaw pagtawon, mukhalafatu amrillah. Lumagbos na impanulangin nila patuhan. Tiyak na sinji matuha masana to ini. In sabab sing kahiluhalaan ini, sabab kal na manusia, simulang na hanagpapanjari kanila, di nila na agarun inda akan sin nagpapanjari kanila, dahil nga sabab yadto, nasulang manusia iwan simbaran niya, nasulang manusia iwan simpikilan niya, ada punimbar iman, kamalul haya, bihayatir ruhi wal jasadi ma'an, nasampurna niya in kabuhi marayaw riya dunya, nahinang niya in suku sin jasad, kabayaan sin Tuhan, damik kiyan, kaya tunay niya in suku sin nyawalihan, hakabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ini katunia mga kakasisin Allahu ta'ala hatiranan, kamalul haya fid dunya wal akhirah. Najukup niya in kabuhi marayaw riya dunya, hakabayaan sin Tuhan. Hayatul qulubi wal aqli ma'an. Naparayaw niya in kabuhi sin atay niya, iwan sin akkal niya. Bukunin piarayaw niya sadya akkal niya, piasaran nin atay niya. Bukunin piarayaw niya isab, atay niya sa di niya akarunin kabayaan sin Allahu Ta'ala. Mga anak kapu, bang nabihad tindagbus, pagtagon yadto, kamalul hayati fid dunya wal akhirah, sabab naagad niya insuku sin atay niya, naagad niya insuku sin akkal niya. Unin naagad niya hasuku sin pangatayan niya, bil imani wat tauhid. Panauhid sa bunnan, iwan pag-iman sa bunnan. Naagad niya man yung pag-iman sa bunnal hasalakan, di man jari maginang salakan kaniya-kaniya. Naagad niya man yung panauhid, hasalakan kabayaan sin Allahu Ta'ala, tanfidhu ahkamuddin. Maparagbos niya in hukuman sin agama, hawaran niya, halaw simbay niya, hagwa simbay niya, kataan yadto, maparagbos niya in hukuman sin agama, doon hawaran niya. Pabila niya na paragbo sin kabayaan sin agaman niya, habaran niya, tatmain na kalbo, sumanyang in pangatayan niya. May tayad to mga anak kapo, sabab yarin parman sin Allahu Ta'ala, ala bijikrillahi tatmainnul qulub. Buko nini pagpasasanyang sintao, hataod simpanyap niya. May tayad to, sabab bang matao din panyap sumanyang kau, pag tiyo-tiyo din akaw sumanyang. Tumakawa, ini pagpasanyang sinatay, amunin baita sin Allahu Ta'ala. Unin baita sin Allahu Ta'ala, hipagpasanyang sinatay, bijikrillah, manumtum kaniya. Bukon manumtum in tao patao, bukon tumtumun sin tao in kabayaan niya, sa intumtumun niya kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala, bang niya kaya tumtuman, kaya jikiran, kaya amalan, in kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala, pasanyangun in pangatayan niya, hakabuhi niya, harwa kahalan. Hakahalan masanyang siya magdurunin sanyang. Hakahalan bukun masanyang da siya. May tayad to. Pasaran niya na in kahiluhalaan. Way lamud niya kahiluhalaan. Di in lamuran niya hakasanyangan. Pasanyangun niya in atay niya. Pasanyangun niya in pikilan niya.
daing hapagpasan niyang kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na pabila si manyang na inatay niya, patamla'u nura. Hipuun sin Allahu ta'ala sahaya. Sahaya ing kabuhi niya. Bukun tigidlo min kabuhi niya. Imaksud sin sahaya. Ing katan hibal niya. Hibal pakabayaan sin Tuhan. Ing katan sin maksud niya. Maksud pakabayaan sin Allahu ta'ala. Fatamla'u nuran wa hidayatan. Iwan mahipu. Hipuun sin Allahu ta'ala. In akal niya. In pikilan niya. In jasad niya. In nyawalihan niya. Sin sahaya. Iwan magad hapamandu si maha suci. Maha tinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga kakasing sin Allahu ta'ala. Kita niyo na in hinapusan umat. Wairoon na umat dugaing daing kato taniyo. Kita niyo na in kahinapusan nabi. Wairoon na nabi. Mapuasin piagnabihan na to. Junjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Dahil nga sabab yan. Dahil hugan na to in kabtangan. Sin mga sila. Nagibadat ha Makkatul Mukarrama. Iwan nagibadat ha Madinatul Munawwara. Hinda siyo sila yan. As-sahaba, sahabatul kiram. Aming mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uning kabtangan nila kato taniyo. Piyag kabtang simahuli. Najatu hadihil ummah. Inhikasan niyang sin ummat ini. Amo na yung kita niyo ini. May tayad to nagsabot sila kasanyang. Sabab apabila rin na himinangin tao sing kabayaan sin Tuhan. Himinang na siya sing kabayaan niya. Himinang na siya sing kabayaan niya. Iwan sin bagay niya. Iwan sin tumpukan niya. Di niya na hinanguning kabayaan sin Allahu Ta'ala. Hamanga nasabot tayad to. Na bukon na sila salamat. Najatu hadihil ummah. Inaki nila, inikasalamat sin ummat ini. Misan nagkangi na hindi makadkan niya, in sila rin makumangi, tuwa parakala. Sabab matao din tao mangi, dahil sin tao marayaw. Matao din nagtatali pamangi, dahil sin magtatali pamarayaw. Matao din dumusmog pamangi, dahil sin umalup pamarayaw. Matao din magpun-pun hamangi, dahil sin magpun-pun pamarayaw. Na, unimbeta ka to, inikasalamat daha ummat ini, najatu hadihin umma, pid dunya wal akhirah, tuwain taud niya. Bukun dua sadya sa diha pangadyan na to iniruwa. Ini kaisa niya mga tuwa ni kasalamat sa umat ini. Di sila makalamod din nga kahiluhalaan. Di sila makalamod din nga pag ambulda, pagtakabur, pagigin. Bil yakini wal ikhlas. Gaugot sila. Iwan nag-ikhlas sila hapagagama. Di anton nila amurad tini kasadyang. Yatutuan ni number 1. Bil yaqini ma'al ikhlas. Yakin sila. Hakabayaan sin Allahu Ta'ala. Uno-uno na hindi maturunayan. Kakahinang si manusia panulangin nila. Hakabayaan sin Allahu Ta'ala. In sila ri mahibal. Doon na sila hakabayaan sin Allahu Ta'ala. Hasabab sinyakin sila. Iwan hasabab nag-ikhlas sila. Palman sin Allahu Ta'ala, panabi niya, iwan sin ummat niya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ay ikaw humundong magtagipon patuhan. Paghihilas kau kaniya,
pagyakin kau kaniya, sambil dumatong inlas yakin, namuning kamatay. Kalamud, sing kahiluhalaan si Manu siya yari hababaw sing gumi. Ini karwa al-karam. Marayaw sila kasuddahan kaniya-kaniya. Marayaw sila kasuddahan patuhan. Marayaw ra sila kasuddahan papagkahin nila. Tura niyo mga tuan. Indayaw kasuddahan si manusia. Kasanyangan sa lagu-lagu. Indayaw kasanyangan ingkamura si manusia. Kamalul haya fid dunya wal akhirah. Hika cukup. Hika sampurna sing kabuhi niya. Diha dunya. Aula-aula na hadlaw akhirah. Wal karamu. Rahmatun wa barakatun wa ridwanun min Allah. Indayaw kasuddahan sin tao. Anugharaan siya sin Tuhan rahmat. Anugharaan siya sin Tuhan barakat. Anugharaan siya sin Allah Ta'ala. Kug iwan kuyag. Dain di hadunya. Way kasusahan niya sumagawa. Kug iwan kuyag. Magkagunahan kita niyo mga anak kapo abiyad turagbo. Ayaw sadya kita niyo kumuyag sindi nga tao. Makadari sadya kita niyo kumuyag day nga tao. Bang day nga hatuhan na yawn harap patao. Harap day nga tao harap marikato. Ta banghan tara sing kita niyo magkahi. Pagsukuton sin tao. Magpanukutin tao hatao. Inallahu ta'ala ri siya manukot sabab mangdirihil siya. Sabab siya yung pangangayuan. Kita niyo yung mangangayo. Magkagunahan kita niyo mangayo. Pa Allah subhanahu wa ta'ala sin rahmat, sin barakat, iban sin kuyag. Amin siya but niya. Halawm sin kitab niya mahamulya. In mga sila papasinguran kato. Radiyallahu anhum wa radu'an. Zalika liman khasya rabbah. Kaya kuyagan sila sinallahu ta'ala. Iban makuyag na isab sila patuhan. Uno'y sabab. Hasabab sin napakay nila in pagmabuka, in pagibadat, kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bil yaqini wal ikhlasi wal karam. In result niya mga tuan. Inna akramakum indallahi atkakum. Ay nakamu mawaya gulalan sintaw. Sakawa inggulalan marayaw hipaggulal. Amo na inggulalan sinallahu ta'ala pamanga ipon niya. Ada puninggulalan sintao patao. Giulal siya sintao. Atawa naggulal siya simbaran niya. Makakuha siya dahing ha kabuhi kabayaan sintuhan. Makakaon siya pakabuhi kabayaan niya. Iwan simpagkahin niya. Iwan simbagay niya. Iwan sinakakuliling niya. Amad to mga anak po. Hamasana to ini. Magkagunahan na kita niyo sa lagu-lagu. Dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Di na to na hikapagguna hindi nga tao. Kaya rapatan na yung tao. Kaya rapatan na yung pamarintasin tao. Kaya rapatan na yung kusog sin tao. Maun na kita niyo katantan. Pagkakiarapatan na, maun na kita niyo panagpapanjari. Sin tao panagpapanjari halangit iwan lupa. Sabab siya impuunan sing katantan. Amuyad to mga anak po. Na, bang nahinangin do ayad to. Najatu hadihil ummah. Hikasanyang sinummat haulihan ini. Misan nagkarutaan na iniwan nila manusia yari hababaw singgumi. In sila halawm kasanyangan da. Sabab pasanyangon da sila sinallahu ta'ala. Sabab gapian da sila sinallahu ta'ala. Wahalaku hadhil ummah. Wahalakuha. Ini kahina
Iwan ini kakangi ha umat ini 2 taon. Dumayaw sila harwa. Umangi sila isab harwara. Unuin 2 hikakangi kanila. Bil bukhli. Nahinang na sila kuripot. Magmaikot na sila sing karayawan. Mga tuwan, umat na kauna nagmaikot. Simbukon kanila, tiyon sila sin lupa. Umat na kaula nagmaikot. Siya bulak sila sin hangin. Siya bulak sila sin dagat. Siya bulak sila sin tubig. Umat na kauna simula nga kabayaan sin Tuhan. In tubig nila bang nilari usalon malano. Usalon nila man dugo. Kita niyo mga tuan, nahamasa na to ini. Tubig marayaw bukon parugo ini kaun lasun pa. Kita niyo mga anak kapo inlayo na ini kabinsya na haummat ini. Ini kakangi haummat ini. Ini kalingog haummat ini. Bil bukhli. Magkakuripot na intao. Imiskin kuripot. Indayahan nun. Amat ampun tawriya. Kuripot. Ampari kita niyo manjari magkuripot. May baran taniyo bukon kato taniyo. Dia panjari sadya kita niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na mga tuan, apabila rihiyundong si mano siya impagkuripot, aon pia panjari sintuan na taas langit. Aon pia panjari sintuan nyari hakumi mapuas deng kato. Aon pia panjari sintuan na taas langit wala nagmamaksiat kaniya. Tarfata ainin, hangkakulap mata wala nakapagmaksiat patuhan. Aon nyari hakumi, pia panjari sintuhan, wala nakapagmaksiat patuhan. Nauno, pagkay manusia, inhinangon nila, sumulang da sila kabayaan sintuhan. Magkarupangan da sila, di nila raagaroon ng kabayaan sin Allah Ta'ala. Sinpialang ka na sila, dahil hakatan umat, sila impialang ka, sila nakatinggi ring hakatan umat, mag-request patuhan inatas silangit. Yastajin min Allah an yaskuta minas sama. Mangayo sila ijin patuhan. Huluhan nila ring ataas silangit. Intauri makadakabay. Uwilan. Di katapukan. Biya lang nalaggo silupa so. Gilaggo namang mahulog. Ingan niya iskailab. Sambil pabihaw. Nuirong da nahulog. Sa babuiron mahulog, yari kata na po ba? Uy, makahinang bihad to. Nagawa tuan, apabila intao, yari hababaw singgumi, di na sila makadakabayaan sintuhan, magmaikot na sila, sumulang na sila kabayaan sintuhan, inataas silangit, aunyaon pia panjari, wala nagmamaksiat pa Allah Ta'ala, yatlubul izni minallah, an yaskuta ilaha ula. Mga yu permit patuhan, utuhan na mo, dili sadya kami permit, dan kay mo, ijini sadya kami, pahuluan na mo, di nga taasin langit, im mga manusia yan di makadkay mo. Di kuno yung mga tuhan, nabangin nirihilan sin tuhan permit. Inyari sa babaw singgumi, utuhan na mo, dili sadya kami ijin, yatlubu minallahil izn. Unin mo na muna na ngayon, yari ababaw singgumi, bud. In kami inilaw na kabudburan ini, wayron nagmasyat patuhan. May makad kami sin kabayaan sin Tuhan.
Ba't bangin niya on board nagmaksihat? Mabusta kadlaw-adlaw? Hindi ko na bang magbiya din in tao. Nautuhan na mo, dilihadya kami, kapatut. Giikan na mo. Gipiton na mo, imano siya, di magadsing kabayaan mo. Kitaan niyo mga tuwan. Na, yung mga nasabuti ni, mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, yari kita niyo ha syahrun fadil, yari kita niyo ha bulan piabidda sin Allah ta'ala, ma-recover na tuwing karayawan katantan. Insya Allah ta'ala, bang natuagaron ng kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumagawa mga tuwan aung biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Upatin taod niya. Dahil kan Anas radiyallahu an. Tangkisan na tinupatin ni. Sababu ning biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minas saka. Dahil nga jumlahan si mga tao nagkakangingi. Arbaatun minas saka. Upat hinang, upat parakala, bang inihinangon si manusia, halawm siya kangian, halawm siya kaliruan, min haysu la yash'ur. Hari niya ka na naman. Uno yan tuan, jumudul ain. In matatani mat sa lago-lago. Sa kawa piyakay niya imatan niya pamulka. Tagihan imatan niya magatod si mangi. Sa di tagihan imatan niya magatod si marayaw. Makabinsa na kaniya. Saan yung mga tuan? Di magjagaha marayaw sa injagahan pamangi. Nayari hamasa na tuin. Sa taud-taud. Hikarwan niya mga tuan, tangkisan na to. Kaswatul qalb. Hikatuwasin pangatayan. Paman sin Allah Ta'ala, wailun lil kasiyati kulubuhum an zikrillah. Sangi atay. Amunain atay matuwas. Di makapanumtum pa Allah Ta'ala. Di mabaya manumtum patuhan. Di mabaya magjikir patuhan. Sa bang bukon patuhan niya. Sangi iyad tultuan, wailun. Kahinaan, kasipugan, kasiksaan kaniya hadlaw ka na kana. Ini karuan niya mga tuan, ini katungo. Tulul amal. Tumaod ang plano sa sing sa jari dagadon. Aun magplano, planuhon niya muna, ang panihinangon. Ang pain ini, tumaod din angan-angan niya, tumaod ang plano niya, sa di niya karun. Laong simbata biyahon, plano sa sing sa jari. Nalupasin waktu niya, nalupasin pikilan niya. Adapun bang pamarayaw, wala niya panahihinang. Gandahan na siya, tungbasan na siya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ini kaupat, al-hirsu ala dunya. Kumplete na tindans niya para kala dunya. Di siya maabsi na para kala dunya. Lamud siya para kala dunya. Na mga anak po bang ini mahinang sintaon upat ini saqaun fid dunya wa saqaun fil akhirah. Alawm kabing sanaan siya dunya misan pa yung pangatud niya habaran niya masanyang siya sa pangatud sin Allah Ta'ala kaniya pagkatiyay kuran ng kabayaan sintuhan siya na yung tao halawm kaliruan dunya iwan hadlaw akhirat. Na murah-murahan mga anak po. Yari kita niyo nakaabot. Sintahun ini 2022 Ramadan na
uuhon na timbaran na to. Magsama-sama kita niyo. Alupon na to. Hipapaalop ka to taniyo sin Allah Ta'ala. Magdihil siya kakuyagan habulan ini. Magdihil siya karayawan habulan ini. Dumiwan sin adlaw. Ayaw na to yad tulupasun yung mga karayawan yad to. Mura-murahan. Bang mayan kita niyo. Yanug haraan sin Allah Ta'ala tibut. Magtag-ipon. Biya si pagtag-ipon si mga bariman na kauna. Usog ibang babae. Wala nakalingap kanila lingkat sin dunya. Wala nakasasaw kanila lingkat sin dunya. Sa sumagawa. Piyatulid nila. Diasok nila. Haakal nila. Hapangatayan nila. Tutungbasan. Sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hisiusuin na kahinang pamarayaw. Iwan hisiusuin na kaalop pakabayaan sinallahu ta'ala. Pasanyangon siya dunya. Iwan hadlaw akhirat. Tub-tub na rito, salam duaan na mo. Ang mga anak kapo na mo hatiranan, mura-murahan. Iampun kita niyo, iwan miyaap kita niyo sinallahu ta'ala. Salta magampun kita niyo, iwan magmaap kita niyo, magkasila sa kita niyo. Ayaw na tulog pasuning karayawan. Ianug hara sinallahu ta'ala. Habulan ini, nas'alallah subhanahu wa ta'ala. At-tawfiq wa sadad. Wa an yaja'alana hudatan muhtadin. Wa an yaja'alana من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من